numva mumeze neza none mwananje ubu isaro tumanye kukoganira iwanyu se byifashe gute ko turaryosha riranye no kudupa yo man sorry bose no kureba kanyongeza umushahara mugabo mwakagira imana mwahene mwe munsi ndabaha bucenya bana ku mugwa nshaka gusubirayo no bwatsi cyangwa imbanze pereti bose no kureba kanyongeza umushahara mugabo mwakagira imana mwahene mwe munsi ndabaha bucenya bana ku mugwa nshaka gusubirayo bana mu buryo gace munashangiye kandi nta ntunze kumucura abantu ndebeye usura n'umusozi ubu reka nshira inka nayo turaziye wibaza asigaye kose ngo ntazo inyongera z'abanda wibahe umwaka mwiriwe mawusi boza zonyongeza kubera ndakora neza cyane mabe here biravyibushye Maria Rosa Maria Rosa nakumise nitabye Ega naka kayiko koze mwakagira imana ne uve guca ubwatsi ucushika wicara ngaho undi wo wabuza emva nazanye ikigunera mabi nawe ushaka kunsetsa ne bosi wawe muhano kazi je twari kumwe ega umwana wa bosi rero ni nyoko jo mbere mubanza kuganira be nta mushusho washikanye umushusho ni mushara we banza none gira ngo n'umushusho nawe zindahubure we nawe ndindira gatonya ndiko ndabikora genda unzanira amazi ubwo nazi ivyombo nzani kaneti zibiri cyankimi akandi ndakazana igice cyakuzo wenzana amazi gusa kandi ntukamvugishe menshi oya mabo jewe nawe ndumwambu amwisi Joyce ngo mwana ndiko twayaga amaro neza mwana mahoro cyane mahoro aho neza abona umwanya wo kutuganira mwana anje burya tugize iminsi ngabo ibibazo byinshi cyane ino twashugurika tundi ibyo tufungura atari nkamwe yiwanyu numva mumeze neza none mwana anje ubu isaro tumanye kukoganira iwanyu se byifashe gute ko numva ngo mwavuye bari muri Canada kare nkaba numva muri Canada naho hari ubutunzi bwinshi hari iki mwana hari gihe uje kunkura mu mibu bimeze bite se mwana cyane bisanzwe nyine nawe se kari ku isi nabo baraho naho babasumbye amafaranga ariko nabo baraho ngo mbega nyine iwanyu muri Canada ubona isi byahinze twebwe twirirwa turisomera ijambo ry'Imana ubwo bifashe neza n'abakristo cyane n'abapagani baravanza
nanjye ni santare shaka nyine gusa barambwiye nyine ashinango baragukumba nyine kugira shaka uburyo bwose ukaza ukabaraba ko nyine kintu kigiye kuza kugusura maka kanya ubunyine cyane kuko Imana abona bakimera kuzisha wasi hangana byizo be hasi desasi Alo ukabona ko bwinshi abapagani cyangwa abakristo cyane abapagani n'abapagani noneho barahari abapagani ubwo nibyo hashobora ko bakubona umukobwa mwiza cyane zobirinda mwana nzizobirinda abantu bino babonye umuntu avuye mu mahanga ameze nk'uko kwawe nta muntu n'umwe wabonye no asa n'uko kwawe kubera ino tujya dupfutse turarima tukagorwa bakubonye rero bazoguhendekesha amafaranga n'uzo yatore mwana niyo zo ari muri n'uzutora aha naho turabakene turafise ibintu byo kurya byo gufungwa n'ibyo nzogerageza mu minsi uzoba ukiri ino murondere tw'uburayi nyene twabiko mu mahanga nibaze bacishe mwijisho utugende ku mwana w'izana yo muze bishoboka ndabishobora uzomuhetu usubiye hajya bagasanga urabaye nawe urafutanye yego ino turafite ibitoke yego n'ibirayi turabihaha tukabironka yego mwemenyereye amafoto kumbere nayo amavuta bitanye maremare karine sinomba tujye umusaza nisinoshora mwana ntibiragoye nzogerageze udumwe icyo ukunda muri iyi minsi ubayeho mwananje nzogerageza kumatatucishe n'ijisho izo mpanuro uzigendere mwana ntuzumara amazi hanyuma isiga tuzobiganira witonde ungiye mu tundi tuntu twebwe no bya turakora tukaruha ngiye mu tundi tuntu mwana sira ku rugo ryawe nagira ngo tuganire kandi turacyari ko dusira tuganire urakoze yego mwana yego nyina naho cyane no muranganiriza ngo ngukire rero mabuje nzohava nahira nuko Imana umujara wose ne oya we mwimisi ndi hano ni wankorera neza nzoraba ndaguhatanga ako nta kimwe none ikiza kirimo ngo ndisaba ubwongo nanjye reka ndi hano isezerano Imana yampaye n'imhakarishize urabona kuva umunsi nshika ngaho Yatarika nta bindi nabashije kubona osamara usibye gukurikirana akazi ubundi nabona ndi muri pause y'akazi nukuvuga iteka ryose usanga amazi yayo ariko rarabo we nta wundi naho ubundi nta bindi byonse amazi ahe uriko urambesha none kugenda kwahira ugatinda cyane umunye yari ndogoye gatoya ntareo we ntaribi sawa turakumbuye jabana ko tumpazo gifute ako man yakumbwira neza mbwira iyo demos ituma nuko akora nguko ni bana kunda bwana namere man ni okay baguma isikugenda gukenera harito ni cyane twicara tugane nkubwira akakuru gashyashya makuru yawe ariko mani ko nzataye wewe wataye amakuru bigira bimeze bite nane kama shama mari kuza mukaburika ya bikanya amamaka kandi hano hantu nta bituma ndahama kandi hari hano aho tuntaragariza gukora kandi banatanga kose bagukenera iki se man nyine akeneye ko nta nyoba bindi man buryo umuvye niba gukeneye urabizi nawe si wewe nyina afise se shejende none se wumva tugiye mubwiye kandi tumuguye musoro dana dukoze ubu kibaje niko mama focus yampaye gushaka kuyihutisha cyane kandi no dana dukoze cyangwa ikintu kimwe hano sibyo cyewe cyo gutuma nashaka none ibi ni sicapro bari mukobwa ndamukurikira ariko ikintu cya mbere ntangane kintu nuko akundana n'umutipe urumva wingegera aho ngaho urumva sindi gutaho Paul sinakubisha no kwimana umutipe nawe ubwayo umubonye gutya man ni nk'inzererezi urumva ni nk'inzererezi zibere aho ngaho ariko iki kibazo gutyo gutu umukobwa andona karagiye ugaragara pare yapoye ni kubera ibitekerezo mba mvise hariya rega narageze hano nsanga hari
bose afise umukobwa mwiza cyane ari so beautiful day ndikanga ahubwo je mfise n'ubwoba wangu je natanye neza ntibazaje bakirakana kuko usigaye tsinda kwahera cyangwa uba uri kumwe n'undi ukobwa se atana nayo bana nawe urabona je ahubwo naraguye mu ahubwo je ndi mfise ubwaho ndotaha imboko boko kubera wewe sha nawe uranyica kwe none se man iyo ngegero uri kumbwira iragutwara umwana gute nawe birevye ko sha bahangaho tuvugana n'abantu wibereye umwana waramusize bari kumwe mane buretse nkubwire gatoya urumva ngiye kuri ikibazo kimeze umwana ntabwo ari hari iwacu mu gihugu cyacu umwana ari hano nyine hano kwanza inanga byamaze nanjye kwekemeza urebe ni umwana w'intama ntabwo ari iwacu abana mwikatimani bose kumva mbazi inahari tuyige kuri hamaze iminsi mike umwana wahabonye ntazi uyu mukobwa ko atawenzi none singejeje gutwara umwana gute mwana nanjye cyo kincanga urumva koso mbari kwamba iragiye ntakazi fise bene akaba yari imuha mwanya buri mwanya simbyumva neza urumva ukora shosi kuko uramwanje kuzi kuno mwana fise gusa makuru yo mfise nuko yavuye Canada abindi yafise birashoboka ako se namukunze kuko ariko yavuye Canada ahubwo namukunde ubwiza fisi ko byo duhuye byonyine bano nafite nk'ijambo no mu yako nyine gusa nyine sana nyine kumuna nataka nije ngo no so mva nyine nta shabitse kugora tu ko Derrick nzimani nta mukobwa gutwara sawa nyine igamane barabanga katari akanda kari kundi karahandurika none se manje gukora icyo ngo igenda cyiza ariko byanka byakunda ndaba ngambi soje nshaka kukubwira reba nyaruka ibyo barimo bireka nyaruka none kutine ngako ntarinda konje ntakoze bite abagabo bose bazi gusa ntacyo bitwaye none hano hari abantu benshi mugano nkivuye ko bose hashobora kuba urondera umuntu umwe gusa nani nkabanza hano uwari mu nzu ndani kare none ari ndondera ari bikari biwari sawa cyane najyanye cyane haburi cyangwa ushigishana wa mukobwa ushijana mu biki nakoze ubukorwa bwo mu rugo asanze ibyo ndagira gute ushanja kujyana aho kandi ndakuroteje kagira inkuru hanyuma wa mukobwa byo ntagiye gushiramo n'ibirebi shaka hora bwahindu nase nyine yantereye ibyo bintu ubwo bwe bugezemo byema amashoboye kuganira bituma wiyumvira ko numva ugeze mu rwego rwa kure
ngibyo mwaraganiriye bituma wimvira ivyo bintu byose. Reka urazi umuntu akutwara akagushyira mu bwato utwo tuzize kuno twari dusa yarantembereje cyane numva ku mutima sinzi ukuntu wanyuma gabanya mbe wasanga ukunze naho wacu ubyifata mu gute mbese biriye nk'ubincango byose birashika urazi ko ari wamutanguye uzi ukuntu byawe byiza imana nyambika uranaciye nikangura shaka wogabanya muko kuko usanga ujya ukunze abandi kubera wamubonye angana kurya amakuru yose ntawe womenye nanjye angana kurya atawundi afise akunze abwira nawe reka nawe nguhamagaye ngo undemeshe nyine nawe ncibwire nkuri nce umugongo sinaguciye umugongo nta kibazo kimeze neza oya sinoguhisha none kuzindutse n'ibiki mbize neza nta kibazo ubona twaciye tuburana banaderukana na wa munsi tuko turenjoyinga nyine biraha bisanzwe oya nta kibazo ko biri kose tuzaguma tubonane n'ikindi gihe uzonkenera nzoza oya sha Joyce reka kuza n'inkuru none ko menga uvuga menga ntabwo umeze neza menga ntutuje habaye iki ibyo byonyine se tunyene ok merci nta kibazo Yeah, Derrick. Yes, my people. Nzobwira. Okay. Ukama tuvugana na muntu wa mugenzi wanjye. Oya sha Joyce reka. Era ushaka kunyica kwere. Na byari birenze nyine kujya niko bameze gihe nyine. Okay, na cumi ya simesi sawa. Kavyo ni ibintu bisanze wakunze ibyo ntibiraba ni byose birarondekwa Frank biteze sawa ni sawa kabisa naye ni mbona kibazo sinaryoshe shaho na sinogira sanze nimo ndavuga naye na wampeti inde mukobwa umwe wa undi uramuzi Joyce shaho uraryoshe ntabwo nakwishimira undi ko wabuze muri no minsi n'ibiki shaho iyi minsi ko ngiye mfite gahunda yo kuba wasubira iwacu amazi misa nyine ampamagara nyine tukunda mero kanya manisha bayuretse mari ka ko umuntu yaba atarareka kukureba nyine tube tuganiramo cyate nate sha Derrick sinakoresha mwana ko nyine sinzi nyine nzoterwa nyine na me ko Yesu niga bazikomera mfite ndi umwana umwe abankumbuye rimwe na rimwe cyangwa nyine kuko na vacances nk'ikurangira shana biba byoroshe ibikisa uri ukacyagenda kugira ngo tujyane umukobwa yamuhera ndevu urabyibuka Joyce igenza ukama ku cyayi nabyibuka cyagere rero mfite gahunda na wa mukobwa nyuma yaho twaragiye nyene tujyana no ku mazi nyine turaryosha biraho nyine dufite amafoto twifotoza n'ibyo Ndabona telefone yanjye imenye mu amazi kubiri. Kose sana man. Ku kiwana wowe ufite ibintu by'ubugome mani wikora kuki. Ako Frank. Sana nawe koze Mani Frank kanaga ari keza ari kubyumva. Derrick man nagari acyasi dusangire basi. Gira ku mazi, unga amazi wewe.
wayampaye mani minaye mbikoze nabishaka mani wese nabishaka problem tegeza umutima mani nabwo mbikoze bishaka mani numva n'ikiganiro cyanjye cyose kishe neza umwe muri nanze muje kuvuga ngo shati ngiro ndayitoje nta bida kuhindi wambara ko bimenye umva rero muri ariko itosana nane kubera ubune akono tegeza umutima ordinary bro abengoreka ku mafoto twariye rero n'umupeti twagiye ku mazi arashya turaryoshya narakubwiye tujya hano uranga muzobaze ngo byagenze gute Chemarega mani bafite ibintu mani ndimo mani rega nubwo bandi hano ntabwo nubwo batanatawari iwacu gusa bafite ibintu bandi ndimo ntabwo ndi nkawe siko ufite umwanya ntabwo byogeye no bizi reba nawe shana nasa kasabwe ukoze mu byo uriya mwana afite keya Frank ubona gute na hamwe nyene utegereze yuko akubwira yuko agukunda ariko gufatiraho ngo uramubwira ngo uramukunda ubireke kuko ugiye gutumara amazi yaba ba papa na ba mama nta mama yigeze abwira papa aramukunda ahubwo papa niwe yabwiye mama kamukunda aje ku telefona numva mwenga afite ubwoba mwenga sinzina mubaye ko tuzogana wese ndamubaza amakuru yiwe turi kumwe cyane sha mbagwa mu cyamba nyine menga afite ubwoba usanga yararose n'inzozi mbi ega nta muri sekunda y'umukina ntabwo arota inzozi nziza sigana ngo twohangana siko nabwo wagiye Allo Ravugana na Frank Sasa jewe nitwa Frank nkaba ndumushitsi mu ino hano ugize ku cyapa cya 22 niho mba ndashaka ndifuza yuko twobonana Okay sasa rero mission nshaka ndashaka kuza tukabura mu nka kwa ifoto y'umuntu nshaka ko nkurira mu nzira ari kumbangamira sawa ubwo sinzire ko